meghalayapost.news. Kawai ke Longkmie Khasi naga jalan Meghalaya, ke Trei Bylla Ïingbriew, hapok Nagpur haka jalan Maharashtra, lakno bakala Shah Shoh Pynmynsaw haka traying tat adu bagane ke Longkmie, kala mensaw nagi benta jong kakti, bat layok jingtip ba menta, kala don haka jing sumar hapok Nagpur. Halol kata jingja nakal yang ginong elam ke Khasi Student Union Delhi unit tamario jingtip kila Shimkhia ban wat jingtip sepang kata ke Longkmie ke balamat ekane ke jing Shah Shoh Pyn haka traying bala pentip ru Shah Superintendent of Police ke East Khasi Hills District uba Vivek im baru Shah Special Police Unit for North East ki bala pentipat ceki board Pulit ke Nagpur panlek ke Barongkam. Layuk jingtip ru bagate ke Longkmie ke de ke badang sulit ban Trei Bylla Ïingbriew dang si banai hapok Nagpur. Badla oro bagi Pulit ke Nagpur kila khot hajir ya ka traying ke bala keno non kiti ban Shah Shoh Pyn ya kan ke Longkmie ke bana ka jela Meghalaya. meghalayapost.news.